ko ran hi enge ni Catholic te chuan Catholic ko ran hi Isu din ni ti kan ringa tin nang pitera ini ti ka hril boka che helung pui chu ka hian ko ran ho garem chawanga mithi khokul kong khar te chuan chu an ngam lawang vanram chabi te ka peng chia leichunga eng po I phuar chu apiang wana phuar aniang leichunga eng po I phel apiang wana phel aniang ati kha ani na ngangin kan pomani Peter ti hi Greek tonga Petros lungpui ti na alo ni boka Isu wana alon nu khan Peter hi ama thak tu akan ngaya pop ti hi khang hun lai khan la omlo ma se Peter kha Bishop of Rome ani na khan pop masabera kan ngaya ni Peter athia thak tu kha pop pani na a kan ngaya chumikal zela chuan tuna kan nei lai Pope Francis hi anunung bera kan ngaya Bishop te hi apostol dang te thak tua kan ngai ni tirna zau zo ka tang ro chuan Catholic ko ran hi Peter atanga intran ani lowa Christian masa te kha lom khat ang deuh khan omma se ti du da na tuarin martar te pon omani khang mi terin na chak awang khan an lo pung zela ma se pum khat che khachuan an om lo ni Constantine ne na achan khan cross thil ti theina manga changnia a in hriat awang khan khang hun laia Christian te chunga khan alom na entir nan ram le ham thatna rang apea chuta tang chuan lal emperors kings tele sa kho hroi tu te a khovel zongan in kungkai na chu alo piang tan ta ani lalte khan an din mun so nge nan sa kho hroi tu te troi om na kha apoimo ti an ria a Constantine Christian aron ni chan berpo kha tharau spiritual lam thilai main khovel thila atangkai puina kha niin mithiam te chuan an ngai ni khatianga in kungkai na mumal tak alom ta ka khan Christian te po khan Paul hruaitu nei tul an tia wangin Catholic ko ran hi alo piang ta ni Paul heta anom ma po khan Christian te khan hruaitu te chuan neya Catholic terin dan angin Peter atanga in hlan chhong zelin pop kan ti tak mai te hi an omani Catholic te chuan Peter chu Isu ai o tu nia kan ngai awangin athak tu zel te po Isu ai o tu akan ngaya zirtir na thu asoina chuan pop chu diklo theilo infallible ngai ani thin Vatican Council sangkhat zariat somruk pakwa tanga sangkhat sakwa somriat pasari anein anem nge atang phei kha chuan chu zirtir na nget alo ni ta ni ko ran alo thanlen rualin pop thu nei na le thil ti theina chu alo lian zel boka hun rei tak chung chu lal ruat tu lal lu khum tir tu ani thin ko ran dan bo che tu te phei chu aban excommunicate theya England lal King Henry pariat na khan anupuya thaka wang le chan dang awanga excommunicate ania chu wanga Anglican Church hi lo omta ni chuti khopa thu nei na sang ania wang chuan ko ran thu chu ring tu te chuan pathian thuanga kan ngai top maya nial en lovin kan oi top mai ni ko ran hian athu nei na chu kan tharau thatna tur lama mangse atha anga soisel na tur om lowang ma se pathian thu tak aya dan siam chop manga min kalpui tamjok tak thina wangin akal sual ta thina ni entinan Catholic ko ran chuan sacrament pasari ania chung te chu baptisma nim nge na Eucharist sacrament kan ti mai hi sual puan na thi don sacrament don anointing pui thiamin nu pui nei lo celibacy le in nei na marriage heng sacrament te hi kan thei anga kan don chuan
vanram kaina tura kan ngai ani pathian niamas kal chu compulsory a ngai ania chan thatak wang nilowa kallo chu mortal sin sualian remuna kalna tura ngai ani pathian nia sacrament eucharist donma sual pon na nei po ti mak mo ania solkar khachung sual pon lo le eucharist don lo ngot po chu sual ani bok heng ba ka po hian dan siam chop tam takoma ring tu te chu chung dan te zom nge tura ngai kan ni heng dan siam chop te hi athu rimin an thalo ani lowa ma se pathian thu tak aya ngai poimo an lo jok thin hi a that lo na le adik lo na chu ni lali su chon ka thu zom tu te chau wan raman kalang atia ko ran ranga ni na big nei lo neutral theologian ten lali su zirti na lai mu an than chu te chu heng te hian nia englai poa do theina ne na nuna midang te mi hring le ramsa te tiamin ma khua le thatna tur ngai sak midang te ne na thil nei in trom tona in pek ton midang te torna phurit phurpui tura manin pumpek phut let nei lo le huap zo mangai na mi zong ne na pek chua thil siam nature dang zong ne na in rem takanun heng te hi lali suan lal patrong ra ne min zirtir tlang chunga thu sei le te khin thu som thum min hril te a ama ka tang ngeya kan donani heng te hi kan ko ran ten min zirtira min kai hruaina te hian mu tur om lo tluk ania in mangai ton tur kan ni na hian kan fel chiang le a sarkar na dile nie mo in mun dile nie mo contract na supply order dile nie mo nang ti om lo ke ti vek mai ni re thei te tan pui ngai te tan pui tur kan ni na po kan fel chiang le kan jinga re thei te an re thei tol emoti turani ba ka re thei an pung jok zel ti thei ani hausa te anau sa tolani ti chu mita muwa bengar khiate kan ni thil phala thil pe po kan om to meu lo christian kan ni ma thenom te bai in suat thin khan thenom te bai in suat thin kan ni na te kha mu tur om to lo tlukani lali suan ado theya ator chel ang phei khachu kan nei lo le zuala kan pangchang viau zel zo kani thil siam dang te ti cherewa ti chimit lowa in rem taka om za tur kan ni na kan fel chen zia po global warming climate change hian hairol lovin min mu tirani heng lali siwa zirtina poimo te zom turin kan in zirtir lovin in kai hruainan kan hmanglo mai ani lowa a aya kan nuam ti zong zai lam le thu soi te hi pathian kan biak na konga kan in man na langsar berte chu an ni maya kan rama harna alo thlen ve thin khan ken tel mak pui tharau semte in en kolte o hriat te trong hriat lo te khurbing in terek te lemchan te le thil dang mak pui a thleng thina kel kang harna nununga phei ka chuan son tlung ei te po a om ani kha tharau thiang lim ra chu a fim tur ania anu tur ani lova heng te hi an fim lovin an nu sia hetiang laka kan filim theinan ko ranin kumsang kha zakwa somli pakwa khan harna hruaina asiama chu committee chairman reverend sai ai thanga chuan ko ran kalsual na tak chu hetiang hian aziak ani pathian biak in khom hi tharau cholui ani awangin ursum tak fel takle za takati turani presbyterian ho in khom thewa po mizoram in khom hi ursun lo berani heya wang pakhat chu atir lai khan thanem ngai na tam thuai du na wangin film khurle uluklam hi an lo tha thlam thui dewa kan char chuak le zo talowani atam lama thanem ngai awanga kan ti fel lo te chu tuna ti fel tum ahun ta kan ra hi atam tok ta hle a kan ra jinga hian zan khua zai tai war turte
thurhila aw vak turte soi mai turte le zok mai turte kan nga to le eng kima kan ti dan a huo lama akal ral chuan kan ra po a huo lama akal ralang chu wangin kan pathian biak in khom hi ursun lo lama kai fan zel lovin a ursun le za omlam kan pan pui turani ati fel lo tu le ti ursun lo tu chu pumpel zel turani Reverend sai thanga rot nahi in siam thatna na ti dan dik le tha ania ma se kan zom lo chau po ni lova a huo zonga kal hi kan war tol zok tak awangin kan kal sual zelin kan tlaniam tol ta ani pathian fakna la sa a zaite tharau thiang nim harna changa lamte pathian thu soite thalo kan ti ani lova amai ro chu hetiang kan ti chan ber chu pathian kan an theina tur ama nen thleng thei tura kan in buat sai na ani turania pathian thu le pathian fakna la thu tha tak kan sakte hi kan nun chung rila kan lak lua kan nuna kan lan chua tir turte ni kan nuna kan lan chua tir lo zia chu corruption kai rol na berle nan na tri bai om pui cancer HIV AIDS hepatitis thisen sang zun thum tena bom na sat ber kan ni ba ka drug addict le zungol ve tam na ber kan nia broken family tam na ber chu wanga farat orphanage tam na ber kan nia smuggling kong pui kan ni ba ka smuggling thilina ati boina sat tak kan ni bok heng hian kan in zirtin le in kai hruaina dan dik lo zia le lo cham zia chu atilang chianga engwanga heteng ti dan dik lo le tangkai na nei lo hi adik le tangkai theng tura thak lo nge kan ni hi hriat thiam har tak chuani achan ber nia lang chu kan soita kang khian kan ko ran hruai tu te hian kan tharau that na tur aya khovel thila an ro puina an ngai poimo zok wangani pathian ai o nia anin lan tir thiama wang le an thuzom chu wanram kai na tur nia an lan tir thiama wangin ring tu te hian kan oi ta thina biakin in khom chu an ngai poimo berania wangin kan va in khoma in khom kan tam po le tholo matama chu in ti ro puinan le in ti zaum nan an manga an ro puina le an za om na te chu an mani ro pui zel nan le za om zel nan an kal phung dik lo chu kal phung heta an nei ta zel mai ni pathian hne na kan bat anti soma pakhat pek te hi an mani ro puina tan bok bangla changkang tak motor changkang tak ni nan ten manga biakin ro pui tak te po hi pathian ro puina ni lovin kan ko ran hroi tu te le ring tu te ro puina mai ni phairama ka omlai khan ko ran hroi tu pakhat mel hriat kan tha ka neya a motor changkang takengin ram chua ka silai le amu thaber berte alo nei boko wangin reilo te a sajuk pani kan ka pa in kan thlen chuan sajuk pani sa som chu all sam takin a deep freezer a da thei tamaya khang hun lai khan ke chuan deep freezer ber po ti kala helova fridge te berchi amba kalak thlatin cheng za a karu lai kha ani kha kathil hriat le mu khan ngai tu na thui takmin nei tira ka chui zel na kan tholom te hi pathian nen thleng lo pathian du zong ti na ni lova kan du zong zo ka kan man thin dan hi ka resiang to lani